Good morning, guys. I si set se video in sembado video sembagi matam se laitre. So I use it kano tawrage. I think video sembagi mota kano na tawsarage. Live ko na tawsarage. Live se koigi live oina dum loina magtharage. I video in semba se matam yana mangi ko. Ahama question si set kano da hangmani ko si set 2025 prelims kita hanggibatini ko question marangdagi tawsarase si set ta hangba question ngatani ko. Ahamada question say what comes at x and y respectively in the following sequence habuka. Habide January, December, October, X, March, October, Y, September. So this the X also Y sige mo sila kari oigani habide. Ahama yung matamsidadi akoina uriba potsi ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯒ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯒ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯦ ꯆꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯦ ꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯟꯁꯤꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯁꯤꯅ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯊꯪ ꯄꯥꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ꯑꯗꯨꯒ 1 ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯃꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯨꯟ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯑꯣꯒꯁ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ October, November, December, ko aduga January. To target sige January se aina kari ana iba yare. January se kaina 1 ana iba yabra. Sige January se so aina 1 ana iba yabra. December se aina 12 ana iba yare ko. Adagi October se koina October se koina 10 ana iba yare. Ko March se kya ana iba yare 3 ana iba yare. October se 10 ana iba yare. September se na 9 ana iba yare. Ita sequence akoina kamaina ontokpa yare 1 ko adagi sida 1 12 ko aduga the x to lerani sida 3 sida 10 ko sida y to lerani aduga sida 9 meaning je ko sida ina sibuk sapa matam sida 0 ne busalis 0 chali ko sida ina sibuk sapa matam sida ngasai yomo 1 sida lerame 1 sida ki 12 po 1 is mana matang tang line ko 1 1 2 3 pathore ini matang tang increase to ini 1 2 3 4 5 6 7 12 aduga smile ini 12 tagi 1 dam line cyclic or ini potse ko haidi si 12 loire 12 sidagi matang 1 dam line smile cyclic or ini meaning di si 1 sidagi 12 tamo han bai se -1 ni chumbra haibadi 1 dagi 12 tamo han bai se -1 ni man ki oina man ki circle gi oina man circle gi oinati ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ 1 ꯁꯤꯗꯒꯤ 12 ꯇ ꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯦ -1 ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ 10 ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ 10 ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯗ 10 ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ 10 ꯑꯃ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ 12 ꯇꯒꯤ 10 ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ -2 ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ -3 ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ x ꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ 10 ꯗꯒꯤ -3 ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 7 ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ 7 dagi 3 da lakpa haise -4 ne ko adagi -5 3 dagi -5 oitaradi 3 -5 ti kya na 2 natra -2 natra -2 se akoina 12 tai khaidoktoine 12 tai khaidok taragadi 10 natra 10 adum ta jatra sa
adagi 10 dagi akoina minus 6 ne wala 10 minus 6 ti kya no 4 si 4 right 4 dagi akoina minus 7 ne 4 minus 7 di kya ta 4 adi 4 minus 7 di akoina 4 minus 7 se akoina 9 id 3 di minus 3 di ta jabre minus 3 se akoina 12 tege minus to to 9 tai adu na minus हाइबदी मीनिंग दी कहीं ना करना मन सर्कल दी ओइना कोई ना सीरीज से उसमें ऑन थोक पे आया है को हाइबदी कोई की 1 1 12 10 सी x से 7 और 3 10 y 9 है को उसमें y से 4 माना को डेटा है बदी 7 दे कोई ना क्या ना जुलाई ने तो का 4 से ना कोई ना क्या ना अप्रैल ने ना जुलाई के अप्रैल में क्या था है कोई B तारनिको आंसर से B तारनिको अदुमाइना सीक्वेंस की खोटबे अदुना सीक्वेंस की अखोइना सीक्वेंसेस माइना स्माइना हेक अखोइना येंगिबा मतमदा उगिबा मतमदा सीक्वेंस से अखोइना हेक मसीजना मसीनी हाइबसे हेक उगिबा मतमदा प्लस माइनस अदगी अदोदागी पोट से हेक उगिबा मतमदा अखोइना अंकल से इराई लाइन खोटबे यागनिबको अदुदुना लेरमिबा पोट से नंबर दा हाना ऑनथो नंबर ऑनथोक्ट्रगदी अंक से खोटपदा खरा लुगनी को अदुना series के अंक की दमकता कोई series की को series trick हाई तारे को series trick से कोई खरा ये से को series की trick से कोई खरा ये से अहानबा trick से number की trick हाई तारे को number four numbers four numbers की trick हानी ये से numbers की दी कोई की number direct कोई ना पिरम भाई तारे को number direct कोई ना पिरम बगी tricks से कोई ना पारे हाई तारे गदी यहाँ बड़ा कोई ना number one दा कोई की slope हाई तारे को slope trick हाई तारे slope test हाई तारे slope test से दा कोई ना ताऊ से कहीं ना करना slow growth लाइक तारे गदी slow growth को slow growth आई बदी यामना तप growth लाइक तारे गदी कोई ना मतलब तो addition और अंगने growth नत्रगा reduction और साइको नत्रगा subtraction और अंगने गंदा को addition नत्रगा subtraction और अंगने like example और ना कोई की 5 9 14 20 का ना इसमें फिर हम से +4 ने उसे +4 से +4 ने ना city slow growth के लिए plus ने उसे गंदा को अब देखिए वो fast है यामना yang वो और fast growth और तारे के लिए मधु दुबोई कोई ना सिसे multiplication को multiplication नत्रगा division और देंगे अब यदि करीबन उल्टा पुल्टा और रखे थे fast growth ना तभी था fast reduction और तारे के लिए मधु दुबोई कोई ना division और देंगे example था कोई ना example में फिर अगर 5 20 को तो 100 लेकिन 600 स्माइल फिर हम तारे के लिए 5 था into 4 को 200 into 4 को mana ada 5 sorry ko into 6 is mana ko multiplication adi koi gi multiplication tawra ka koi gi kana hai tai series se sema ko kuma fast growth natraga explosive hai tai ya ma sound increase tawra ki ko explosive growth di koi na kamai to ga ka da koi gi powered oi ko like square नत्रगा square hai ta n square ko नत्रगा cubes ko cubes n cube ta kuda maina example da 2 9 28 65 so ko adi power da hai ta power da kuda maina sigidi 2 square ni ko adagi 4 dagi 2 cube ko 2 cube plus 1 ko
sisina 1 cube plus 1 2 cube plus 1 sina 1 cube plus 1 sorry sisi 1 cube plus 1 होते और series sina 1 cube plus 1 2 cube plus 1 adagi 3 cube plus 1 4 cube plus 1 adumana ko series tawnariba mayam siksiko akoina irai laina id cube kumbasidi irai laina puthokpas mine puthokpasu yai ko plus 1 plus 2 pieces plus 2 pieces or koigi n square minus 1 or so yai ko n square n cube minus 1 kaina or so natra haragana n square minus 1 n square plus 1 square tawnabi ko n square plus 2 n square plus minus minus 2 minus minus series pagkaso layer aduna any id sita suko sama na ko id increase decrease na circle sa pagkaso layer ko step method ka hair next am yeng se ko id sumana to ba series ma ba le aduna series in the slope test putho kan da ko na angka se hot pe ai ani subada ko gi second subada slope test na to ko third second subada ko second subada ko na step method ai ta ko step method putho ka ko na angka se hot ai ta ko same bagi smile to ba ai ta difference layer में कलर से difference था अमुक difference होगा difference by difference होगा है क्या difference of the difference ये इसी को ये difference of the difference का है addition और so addition of the addition होगा खुदा मन हार से कोई ये series अब लेगा example हम देखो 2 6 को 12 20 30 ये लेगा कलर से sisi akoina sidai sibu sapa matamda koi plus 4 ne sidai sibu sapa matamda akoina plus 6 ne sidai sapa matamda plus 8 ne ko sidai sibu sapa matamda akoina plus 10 ne adu yung plus 4 je mo sidai sibu sapa matamda koi plus 2 natra sidai sibu sapa matamda plus 2 natra sidai sibu sapa matamda akoina plus 2 natra meaning di kaino harakana amadagi amada jump tawba matamda akoina hadi difference to be difference oidana ko sisa id difference addition to be addition oidana adudani ko pot se id amagi manungda ama yawba haitane ko amagi manungda ama yawba adugumba por oidane ba second signa second step or id second difference manungda yawsaraba pot oire ko id ahamba first magi slope to yeng ni mathangda magi steps mu yeng step से yung wasida phangma ngamdre haragati kogi trick atopa kari leige manungda kari leige number ki manungda kari leige habdi kari gumba ma se decimal yaro ba decimal ko decimal multiplier haita decimal multiplier haina ko ai decimal number yaro ma ba kuda poina harakanda kogi decimal yawa ni se koina smile highlight smile koigi decreasing ko and increasing slowly ko CCM yaw ko habedi ahambada koigi decrease tawr amma khitang ka decrease tawr 10 la 5 ong la ko adigi mu 5 ong la aduga 7.5 la ko aduga 15 la smile sat ki waita sisi yung ko id 10 dagi na 5 of sapa 10 dagi na 5 of sapa sit kamai taw ga kanda 0.5 na into to sa diagnosis ko 5 dagi into to si kari ni into to na sina 1 into to sa diagnosis sidai na sibuk sapa sina ko gi kai hai ni sidai na sibuk sapa sina ko na into zu kai ni taw na 1.5 sidai na sibuk sapa sina ko na into zu kai taw ni 2 na to adumai na hedi si yung increase tawr in interest increase tawr in interest se hedi
0.5 की चांग द प्लस ऑफ सुले इन जो 0.5 से बिसु 0.5 0.5 की चांग में प्लस ऑफ सुले इन जो सा को अदुना सिगुम्बा ट्रिक सु लय हाइबदी डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग शॉर्टली हाइसे को सिसे सुमाइ तौर तारगदी अखोइगी डेसिमल नंबर दो इन प्लस माइनस तौनबा ओइन उ हाइदी लैबे यावरे को अदुदुने को अदगी मु 3 the 4 sumber the kind of mix series sisu phangba ngamdre doi taragadi mix series oibra haibda hayeng yengbiyo habide koina kado ga har kanda position ani se haidi koigi 1 2 3 4 5 6 position haida si position ani sida koina 15 ko 30 12 35 9 ko 40 sumaina set ki bai tar position sina number aduda kamai tau ga har kanda sigi 15 je 15 12 9 je de adum 100 idana haidi magi ju series tongan cha saidana 15 12 ti kano -3 ni sisu -3 ni sumai sum set ki dine se -3 dum set ki dine sigi ju series se sigi ju 30 koigi 30 degina 35 also plus 5 ni ko 35 then 40 was in plus 5 ni ma you series sam sa ki tana habedi 1 3 5 ki series sama ko 2 4 6 ki series sama smai sa series ani se phunchal la chak pai tare ko sigum basibu ai koina mix series ko adagi fifth subada koigi kari karamba kanona harani prime number last kari gumba magi increase tawriba poche koigi yamna koigi ke haini prime number poto oiraba khudaman hairse koigi prime number se 2 5 3 5 7 11 13 ko c number sina oiraba weight oiraba hai tare ko plus minus se edi prime number do ina pot se hengat bi prime number do ina pot se ta bi kaina leibo ko adigi prime number ki square prime number ki koigi ka haini cube kaina lei adugumba oiraba su yaiba aduna prime number se su yamna hadi hangat ba pot oiraba ko yan dai ko aduna si mayam jingse hadi yengadamne mathang mai lure iba style dugi matugina ko mai phongbu style dugi matugina so alphabet ki di akhoi alphabet ki series da di paina alphabet ki series ko alphabet ki series 3 alphabet or payme letter or payme adu tara gadi kamai hot kani koigi mi khara de si se phana bani ko phau ko id a de mina a b c d e f g h I J K L M N O P Q R S T U V W J ko sise mi khara de phana bani ko phabagi trick se ai haizarake a se koina 1 ne lore e se 5 oramani ko j se na 10 oramani ko adagi o se na 15 oramani aduga t se na 20 oramani y se na 25 oramani 26 ki sigi pot sinse adi sigi pot sinse wa a ko si pot sinse pha tare pha bse koina trick amaka ai hajarake pha bse koina sise koina a is yawda e zo d haraga phau e zo d haise e zo d ni sise 5 ni ina 10 ni sine 15 ni ina 20 ni ina 25 ni haino e zo d haise pa e zo d sigi matung ina e hare a b c d di khangni e hare e f g h i di khangni j k l m n ko khangni
ꯑꯗꯒꯤ O P Q R S ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ T U V W X any number W ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ W ꯁꯦ 23 ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ O ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ R ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ R ꯁꯦ 18 ꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯐꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ E ꯖꯣꯇꯤꯁꯦ ꯈꯇꯪ ꯐꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ any number ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ alphabet piram taragadi number da onthoga akoina adum anka se hotpa yanibako any number amado onthoga ko adu ki pot se akoina se trick number 1 ko alphabet ki trick number 1 alphabet ki trick number 2 da di akoina opposite pairs hai tare opposite pairs hai tare ga akoina rule da hai tare ko sum se akoi opposite pair से 27 अदम ताने खुदा मैंने हायर से A की opposite से क्या आना A की opposite से J ने A की opposite से J प्यारा pair बाय टाइम को B की opposite से Y C की opposite से J को rule of 27 है टाइम A का Z का plus of लगा है भी A का A दी क्या आना 1 J दी क्या आना 26 नी plus of लगा क्या तानी हायर कांदा A Z तानी meaning दी 1 plus 6 27 tani 27 adum toloi tani ko p ke y ke tinjala 27 tani c ke x ko ga tamen sorry c ke x ko ra su 27 adum tani ni ko meaning di kai na ka na moi map tinjala tinjala ka da opposite oina ba ni ko moi map ke tinjala ka na bi koi na pha ge hai ta ga ni az je koi na smaina az se bi az ra dum la ja ni B O Y boy dagi koina B Y se lawthok pe C Z se de koina crux size de lawthok pe lekin D W se de koina dew de lawthok pe D W ko adagi L B se na love de lawthok pe ko waina koina opposite pair jing se pha ba su ai ko opposite pair pha ba ai si SSC gumba ta su yam kana ra kan ko aduga third suba trick hai tare ko third suba trick continuous pattern hai ko third suba trick the continuous pattern je koi na ka hai ni yamna sangba akoi gi ka hai ni A B ka hai ga blank thamaga B C blank thamaga C A ka to blank magi blank sing se hayu ka hai ba se koi na masing sa na thidok pira ni ko count the total character क्या से total character से कोई ना मशीन थी तो पेरनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को सिगी 9 चुरे को equal group ता है भी divide them into equal groups को equal groups ता divide tar है भी कोई सिगी तो क्या नो 9 नत्रा 9 से कोई ना group अनि नत्रा अहुम नत्रा मरी दा उठो बेरनी 3 or 4 दा सिगी 3 ni yarani 3 na retire 3 and 9 3 अहुम put बेरनी है भी कोई ना सी दा अहुम अमा लेरे को सिदा अहुम अमा लेरे को अदगी सिदा अमा अहुम अमा लेरे स्वाना है भी ahom pair ahom mari pulla sai ko aduna koi continuous pair hai tare continuous pair si ma gi pattern do ye ga koi na si gi number se a b c gi c or b c a or c a b or ka ha se koi na tum ila kham ya ko ma gi pattern do gi matung ina sumaina puthok pa yani continuous pattern trick hai tare again next question among se 7 sisina mathangin next question ko series ki se khangani na kale sigi trick mayam se pala pani ka koina series ki trick se do alphabet ki ogera amagi ogera number ki ogera any month ki ogera adaki kana time ki ogera any series ki anka adum khot pa ngamani na kale ko ai trick ka se pan ki ka
next ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯕꯧꯗ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄꯗꯤ ꯍꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯤ but answerꯗꯨꯁꯨ cannot be determined ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯤ but ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣ team X score a total of n runs in 20 overs ꯀꯣ ꯃꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤ team X ꯁꯤꯅ team ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ X ꯀ Y ꯒ X ꯀ Y ꯒꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ total run ꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯣ total run ꯁꯦ total runs ꯀꯣ total run ꯁꯦ ꯃꯥꯅ n ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ total run ꯁꯦ n ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ n ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ total run ꯁꯦ X ꯒꯤꯁꯨ n ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ Y ꯒꯤꯁꯨ n ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯀ꯭रिꯀꯦꯠ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯗꯣ ꯀ꯭रिꯀꯦꯠ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯟꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯄꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯇꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ Y ꯁꯤꯅ total ꯔꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ total ꯔꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ 300 ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯨ 300 ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯇꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 20 ꯑꯣꯚꯔꯁꯇ ꯑꯣꯚꯔ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯣꯚꯔꯁ ꯀꯣ 20 ꯑꯣꯚꯔꯁꯇ total ꯔꯟꯁꯦ X ꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ n ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ Y ꯁꯨ n run score ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ Y ꯁꯤꯅ score ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯚꯔꯁꯦ 10% ꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏ 20 ꯒꯤ 10% ꯁꯦ ꯀꯌꯥ 20 ꯒꯤ 10% 20 ꯒꯤ 10% 10% of 20 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 20% of 10 ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ 20% of 10 ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 8 ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 8 minus ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 10% less ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ 20% of 10 ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 20% of 10 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯨꯄꯥ 10ꯒꯤ 20% ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 8 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 8 minus ꯇꯧꯔꯛꯄ 18ꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ 18ꯗ ꯍꯧꯔꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯅ 18 ꯑꯣꯚꯔꯁꯇ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯅ ꯁꯣꯔꯤ 20% of 10 ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 2 ꯅꯦꯕꯀꯣ 2 minus ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ 20 ꯑꯣꯚꯔꯗꯒꯤ 2 minus ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ 18 ꯑꯣꯚꯔꯁꯇ total ꯔꯟꯁꯦ Y ꯁꯦ n ꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ Y ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Y ꯁꯦ Y1 ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯀꯣ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ Y2 ꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ Y2 ꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯨ ꯃꯥꯅ n ꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ average run rate per over with 50% higher the score would have been tied in 20 overs ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ sigi run rate se akoina r ena hairaseba sigi run rate sina akoina r1 ena hairaseba ko sigi run rate se ma haise kaino harakanda sigi run rate sida magi over side akoi khangdri ko sigi run rate se mana sumana piramela kari magi over pyramid 12 overs condition ani subagi se 12 overs pyramid run mana total score se n adum chap manare ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯟ ꯔꯦꯠꯁꯦ R2 ꯁꯦ ꯀꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ R2 is equal to ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ R ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ R ꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ 50% higher ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ 50% higher meaning 1/2 R ꯁꯦ higher ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ meaningꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 1.5 R ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ R2 ꯁꯦ 1.5 R ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ sigi question sida yarambiba information pumbase sigaisida lona ireba ko by koi adu taragadi equation sagalaseba ahambagi condition gi equation je total run lene sina kano run rate to ne run rate abidi kaino total run divided by over to natra over kya tha run kya no have to be ko adu taragadi sigidi koina total run se n natra n se kya tarani 20 r tarani ba amana ahamba equation sina ahamba equation next anishuba equation just n is equal to 18 r1 sina anishuba equation aduga n is equal to 12 into 1.5 r sisina third suba equation ahum se bunjalase cn is bunjalase 20 r is equal to 18 r1 ko
equation से 4 तार अदर तार की I equation C की 4 जिगा 3 जिगा को 4 and 3 yung ko variable कैसे number of variables से कैसे number of variables है शिदा is the a na ba malere ko is the r ba malere aduga is the r1 ba malere number of variables se kya ta hai 3 ta hai ko aduga equation di kya le hai equation c की equation ani se combine ta gra ko c की equation ani se combine ta gra se to put gra be adu ta hai equation le hai se kai kai no ha ga di c की equation se ma ne le hai se equation ani number of equation jina ani अदु तारगदी always message में खंगलो का always number of variable the number of equations से करी कुंबा से number of variables ina हेलबा को equation ते को अदु तारगदी can be determined or to हाबदी कोई की value से पुथोक सुगा या number of variable na number of equations degi helaba adu taragadi number of variables na number of equation degi habdi aina puthokadriba equation se ani khattane ba ko equation ani khattane se ani se combine tawramni ko se ani se combine tawraga se ai punchen gre ne equation ani khattane ba aduga equation ani sida variable kya na suri se r hai ba variable ne r1 hai ba variable amane n hai ba variable ne ahum sure ahum su taragadi ko solve tawba sungam ngamara can be determined udreba aduguna sigi anka se hot kai holoraga suta tarodaba anka ni ko d se tawdene cannot be determined kyan tare ko aduguna anka se hana magi wata pyramidiki number do thoka ta hot piro aduga karigumba number of id variables to the number of equation to the chana brain biro chana jagadi atum lale ko adeki amuk yengsi next question the price of a commodity is first increased by k%, then decreased by k% and increased by k% and again decreased by k%. And ANOVA and then if the new price is q then what is the relation between p and q sida hangni se kaino harakanda price p have am lere p sida kadoba akoi ki k% ama hengale ha k% hengale mathangi sige amo k% ama mu hengale si pulap sige amo na sorry k% am handai hai ba adigi mu sige amo k% ama mu hengale aduga mu pulap ki oina mu k% ama mu handare mana circle chalai hai ta hangat handa anirak sana ba ta ko circle oina adu taragadi ma se magi value se kya then what is the relation of p ga q ki relation se kya no hangbade first method ta yeng se ko first method che koina sun yeng ma matam da dum algebra ki technique khara palaga dum khot pe ko algebra ki technique ko first method algebra ki technique algebra da kari harami higher kanda koina karigumba pot se koina k% percentage se hingat pai se kaino 100 na divide tawbane 100 na kadaba percentage se kaino 100 na divide tawbane 100 kya na divide tawre se du p da hingat bani ko 100 na divide tawre se kaino 100 ama de 0 kya yawi ama ani ahum mari manga taru tare nipan adu tare ga p gi makha da 100 nipan yarani 100 nipan ji songa ga sakki tare ga 10 to the power 8 10 to the power 8 yaw se subso shoidana chumadawne 10 to the power 4 se di laladawne aduna option se a natraga b da leire habse ma khanghawrase ko percentage kano de sumdagi algebra ki technique de khumai ni ko sisa second thing da akoi ne kado ga hara kanda increase by k% decrease by k% habse anirak suye increase by k% decrease by k% habde anirak suba meaning posak ani se increase decrease anirak se circle se anirak tawramina madi square ulpam thokthro anirak tawramina aduna square length se ani se manung square length se karamano c se square length
ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯤ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇ ꯀꯣ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯔꯀꯜ ꯑꯅꯤꯅꯤꯅ ꯁꯔꯀꯜ ꯑꯅꯤꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯇꯥꯒꯦꯕ another method amada amuk yengsikko another method sigi method sina karamba method harakanda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯥꯟꯖꯟꯕꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯥꯟꯖꯟꯕꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯄꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 100 ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 10% ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁꯦ 10% ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 10% ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 110 ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ 110ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 10% ꯍꯟꯊꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ 99 ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 99ꯗꯒꯤ 10% ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ 1089 ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯍꯣꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 108.9 ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 108.9 ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 10% ꯍꯟꯊꯕ ꯃꯇꯝꯗ 98.01 ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯀ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯌꯨꯁꯦ 98.01 ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯌꯨꯁꯤꯗ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯀꯣ right hand side ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ any option ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯁꯤ any option ꯑꯃ ꯆꯦꯀꯣ option number A ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯈꯠꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ A ꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ A ꯁꯤꯒꯤ right hand side ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ q into 10 to the power 8 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ q into 10 to the power 8 q ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 98.01 into 10 to the power 8 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ 9801000000 ꯇꯔꯨꯛ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯥꯒꯅꯤ left hand side ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ p 10 to the power 4 k square ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ p ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯅꯤ p ꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ 90 ꯀꯩꯅꯣ 100 ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ 0 ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯦ 1 2 3 4 ꯑꯗꯨꯒ k square ꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ k ꯗꯤ 100 ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ 100 ꯀꯣ whole square ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 100 into sigidi kaya tarani 9900 ko 9900 ki square 99 ki square je kona hafet thopa matamda yema matamda 99 ki square je kona 9801 tayo ko adu taragani sidi 9801 aduga sidi 0 mari amaga sidi 0 ani amaga ko see left hand side right hand side mana right hand side is equal to left hand side with the option number 1 a is chum de adumana value pisalaga anka se hot pasu yae ko adumana value pisala anka size but this is not yamna waba anka mani ko ngasai ge algebra ge method to pala sai ko ngasai ge algebra method to ke dawa percentage hinkali ba machine se kya no फाइन कलम में से मरी ने मरी होता है कभी 100 मरी ने डिवाइड होते हैं 100 मरी ने डिवाइड होता है से 100 से सोना का चोंग इधर ना आई दे 10 to the power minus 8 लेना मुझे 10 to the power 8 होने के लिए यान तारीख को 10 to the power 8 इलेवा खल्लनी तो से अनी से खल्ले को अनी से मनु जो चुम्बनी ना खल्ला पड़े के अमोक मसाई सर्कल लेवलाइज फर्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज अमुतावे देखिए मुझसे कहना वो इंक्रीज अमुतावे डिक्रीज अमुतावे अदुमाइना अनिरक सर्कल द चक्रबिना स्क्वायर अबदि सुक्सर यारदे सर्कल अनि याव तारगदि स्क्वायर सुक्सर दन ओइरदमनि को अदुना स्क्वायर याव जेमु थिबिने स्क्वायर याव थिबिने ऑप्शन नंबर ए चुंगदे को हायेमु क्वेश्चन खरा अमु लेनासि असिगिदि सॉल्यूशन को पाता दबले सो हाबिरो थैंक यू सो मच असिगिदि